Hrvatski laboristi Stranka rada pokrenuli su novu nacionalnu akciju Pišite vladi ostavka. U Čakovcu te još 20-ak hrvatskih gradova laboristi prikupljaju potpise građana kojima traže smjenu vlade, te podsjećaju građane na samo 7 glavnih grijeha zbog kojih po njima vlast mora odstupiti. To su oholost, pohlepa, zavist, srdžba, blud, neumjerenost, te ljenost ili nehaj. Cilj je akcije uz ovih 7 nabrojenih grijeha koje su mogli ispraviti, a nisu htjeli, da građani svojim potpisom zapravo zatraže ostavku vlade. Mi naravno ne mislimo da budu oni odmah preko naših poruka to i napravili, ali ovo je jedan od načina da građani mogu iskazati svoje nezadovoljstvo ovom vladom. Akcija je počela danas te će se odvijati sljedećih 20-ak dana. U tom periodu u 25 hrvatskih gradova njihovi će članovi prikupljati potpise građana koje će potom proslijediti vladi. Očekuju da će prikupiti oko 400.000 potpisa. Mi smo optimisti bez obzira na ovo izrazito hladno vrijeme, ali evo, mi smo stvarno ustrajni od 9 do 17 sati, svaki dan smo ovdje od ponedjeljka do petka, subotom do 13 sati, pisma mogu ljudi odnesti doma, vratiti nam natrag na štand, tako da stvarno očekujemo u cijeloj Hrvatskoj da ima toliko nezadovoljnih građana. Mi zapravo očekujemo da će pismo potpisati svaki građanin Republike Hrvatske koji je nezadovoljan u ovom trenutku i sa vladom i sa načinom života na koji živimo. Na štandu laborista građani potpisuju izjavu u kojoj stoji da zahtijevaju od vlade da podnese ostavku, jer je u 7 godina vladanja Hrvatsku dovela do bankrota. Radnike pretvorila u roblje, nezaposlene učinila očajnima, umirovljenike pretvorila u sirotinju, te sve odvela u dužničko ropstvo.